بەردەم باش خوێندەکاریەمەنی هێژا و دەلال ئەمە وانەیە خۆی سەر تیرا بەردەوام تیر تەقالەیدا وانەیە چوویدا مە تیر بر خێزکە وای بە خێزکی گرێدای و ئەنالیزێ وان و چەند میناک مەلسەر وان برن گۆشەیە ناوبەرە واندا ئەگەر پۆزیتیڤ بێ یان جی نێگاتیڤ بێ ئیرۆ وانەیە خۆم بەردەوام کردمێ چرۆ بێ گۆشەیە خۆ دەرخن ئەگەر یو ئا یەک با یەک و ئا ددۆ با ددۆ دوو تیر جەم ببن و گۆشەیە ناوبەرە وادا یو یەکسانی تێدایە وێ دەمێ تێکلیک هەیە ئەنالیزێ وان هەڤرە گرێ دەدێ هەمان دەمێندا گۆشەی دێمە ئەو تێکلی ئەبە یو هەڤدانی vê یەکسانی درێژبوونا یو هەڤدانی درێژبوونا vê هەڤدانی کۆساین تێتا دەماز بخوازم تێتا ببینم راژمە کۆساین تێتا یەکسانی یو هەڤدانی vê بەلابی درێژبوونا یو هەڤدانی درێژبوونا دا لێم بێنن بیراقە یو هەڤدانی vê یو لە ئەلیکی یو هەڤدانی vê ئەو ژی تێکلیەک ژێر هەبوو دە ساڵی چیندا مەددانی ئا یەک هەڤدانی ئا ددۆ کۆمی با یەک هەڤدانی با ددۆ ji ber vê yekê dikarim li vir deynim a yek hevdanî a didۆ komî ba yek hevdanî ba didۆ tev belavî dirêjbûna yo di bin kokê de a yek da komî ba yek da hevdanî a didۆ da komî ba didۆ da ev têklî cema hebû û me ji vê re digot hevdana xalî hevdana xalî vê away dihat nifsandin hevdana xalî di navbera du tîran de li vir xwendekarno mene hevdan em zanin di hejmara de demaz dibe pênc hevdanî şeş wek wê şeş hevdanî pênc e lêgelo ev tişt rast e di hevdana tîran de em mêzenin yû vê goşeyan wan têta ye goznavbera wa de biguherim vê yû dibe nêgatîv têta lê em zanin kosaynê têta kosaynê nêgatîv têta wek hebin ji ber vê yekê hevdana xalî guhere karê û lojîkê têbînîk em karin bêjin yû hevdanî vê wekî wê vê hevdanî yû kengî kosaynê têta sifra dema got têta pî belavî do bê an jî nêgatîv pî belavî do ji ber vê yekê dema yû hevdanî vê yeksanî sifir her du tîrê me tîkin ser hev lê dema têta sifir bê yan pî bê em mêzên li vir çi didîn
في روشي ده اگر يو في عالي ده بي في عالي ده بي جبر عالي و بيجي هبن گوشه عنوان بي انجي نيجاتيف بي ويدمه انجام كوساين تيتا دتكبي نيجاتيف يك جبر في كي هندي ام دبي يو راستن هبي في اگر هردوم همان عالي بن يو في ويدمه تيتا صفر وامزان كوساين صفر يكا دي سدمينن هردو تير راستن هب إذا ما زور مز بكوساين بي نيجاتيف يكا ويدمه دوي روشي ده يو هفداني في كوساين تيتا بو نيجاتيف يك بو نيجاتيف درجة هي يو هفداني في الفر يو هفداني في يكساني درجة هي يو هفداني درجة هي في امجوا تایبەتە سوود بگرن دە هینداریادا ژمار پێویست پێ چێدبێ میناک ئەگەر سێ خاڵدان من سێ دۆ بە نێگاتیڤ دۆ یەک جە چار صفر وپرسك ژمار هات بۆ سێ گۆشەیە ئا بە جە دخالە ئادا تیکە پرس ڤی ئاوای ژمە هات کرا گەلۆ چڕێ هەیە ئالیمەکێ دازناسم ئەف سێ گۆشە تیکە یان نا کەم ئاوایکی پەرچێکن ئالیکار ئەف سێ گۆشەکی تیک وتبێژێ ئا خالە ئادا تیکە یان نا ئا بە لڤرجە ڤر خوێندەکارنۆ دەزانبم تیکە یان نا بێزوەرم هەفدانا وا ببینم ئەگەر سفر بە وێ دەمێ ئەف سێ گۆشە تیکە هەتا زانم سفرە یان نا دوێز دوو تیران چێتم یەک ژێ ئا بە یەک ژێ ئا جە ئەزوەرم تیرە ئا بە وەک گۆمزانن خالên dawiyê derxistinê xalên destpêkê ba derxistinê a dibe nêgatîv pênc ay û yek derxistinî do bû nêgatîv yek jê tîra aca tîra a ce derxistinî a çar derxistinî sê yek ay صفر درخستنی دو نيجاتيف دو جي ريباز امكانم سي ريبازا چيكم يك جي هفدانا خالي اباها ويك جي دريا كوساين تير دادا ويك جي دريا فاجيا فيثاغورزا بس نقوري وانا يا قهرن نامورن هفدانا خالي ابا هفداني اجا گۆری زاگۆنێ ئا یەک ئا دۆ بهەڤرەیە و با یەک و با دۆ بهەڤرەیە لەڤەر بوو یەکسانی نێگاتیڤ پێنج هەڤدانی یەک کۆمی نێگاتیڤ یەک هەڤدانی نێگاتیڤ دۆ یەکسانی نێگاتیڤ پێنج کۆمی دۆ یەکسانی نێگاتیڤ سێ نەیەکسانی سفرە وێ دەمێ ئا بە جە دخالە ئادا
نتیجه tam varın ve meydan cosine derken cosine theta گۆری زاگۆنێ دەبێ هەفدانە هەردوو تیران ئانگۆ ئا بە هەفدانی ئاجا بەلاوی درێژاهیە ئا بە هەفدانی درێژاهیە ئاجا ئەمەی زێن گەلۆ سفر دێمە یان نا ئەگەر سفر دامە وێ دەمێ ئەف گۆشەیە دیکە ئا بە هەفدانی ئاجا مە دەرخست بوو ڤر دەرکەت بوو نێگاتیڤ سێ درێژاهیە ئا بە گۆری زاگۆنێ دبن کۆکێدا کۆمکردنا دامێ ئەنالیزێ نوێ دبن کۆکێدا ئا بە بوو پێنج دا بیست و پێنج کۆمی یەک دام بوو بیست و شەش ڤر یەک دام و دۆ دام بوو پێنج نە یەکسانی سفر هاتوو سێ گۆشەیەمە دخا لە ئادا نە سێ گۆشەیەک تیکە ئەم وەرن هینداریە چارەکەن لێبەریم هەرن هینداریە شتێک هەیە بینن بالاخۆن ئەو ژی تەقالەیە دەبوون دوانەیە ئەمەی چوویدا مەدگوە ئەگەر یو یەکسانی لامدا vê bê ev her du tîr xêskî girêdayîne lê min ha diriya analîza de wan askin eger ev tîrê me ne yu vê ji ber ku analîzî bi xêskî girêdayîne wê demê ev mercêhan rast in a yek belavî a dido yeksanî b yek belavî b dido yan jî karin vî awayî deyînin a yek belavî b dido yeksanî a dido belavî b yek em karin vî awayî jî deyînin a yek belavî b dido derxistinî a dido belavî b yek yeksanî sıfır ev hema bi kurtasî danî ji ber ku salê çivî de ma tevl û gavê wa hemû me derxistibû em karin ji van jî sûd bigirin neguzarim ser vê mîneka xwe berê a b û a c de zanim bi xêskî girêdayîne yan na a yek b dor e wek rêbaza çiparast em karin bêjin a yek vêr e û ev na vêr e ango nêgatîv pênc hevdanî nêgatîv do derxistinî nêgatîv yek hevdanî yek bû deh komî yek yeksanî yazda ne yeksanî sıfıra wê demê her du tîrê me xêskî negirêdayîne em herin hîndariyê xwe çarekin hîndarî ceme heye rûpela sed û heftê û çar xwendekaran ji va hîndariya em ê pirsekê helbijêrin û me wê çare bikin pirsa yekem ev teşeya niha dane me li vir bilindahîk çêkirine ev pîvandane me tevahî sed û bîst li vir şêst li vir dirêjahî çar li vir şeş a b c d
لبرنا أمازين چج ما تخوازن يا يكم دبي داء هفداني داجا قاسم هم پیشی ورن تیره خوان آسکن دا هفداني دا جا هر دو هما دست بيكن دا دا جا وگوشه نافبر آوادا شیستا وجبرگو هفدانا خالی کوساین وگره دایا وی دمه گوشه پوزیتیف و نگاتیف باندور آگتنا زاگون چون مرد بیجی دا هفدانی دا جا یکسانی درجاهیه دا هفدانی درجاهیه دا جا هفدانی کوساینی گوشه نافبر آوادا یا شیست بله درجاهیه دا چار درجاهیه دا جا شش کوساینه شیست نیوه یکسانی دوازده یاد دوا با هفدانی دا امورن تیره خواه نیشان کن با هفدانی دا دیسم دمینن دبینن هما دست پیک جواره هیا گوشه ناسکن چار کنارم راستن هفده هر دو گوشهین برانبری هب یکسانن ور 120 برجی 120 دیسل گوری زاگونه یکسانی درجاهیه یکی هفدانی درجاهیه دویم هفدانی کوساینا گوشه نافبرا وادا ور خندکانم بین بیراخان 120 کومی شیست یکسانی 180 زاگونک جمع هبون دگو اگر دو گوشا کوم کرنا و 180 بین کوساینه یکی واجیا کوساینه یا دویمه کوساینا 120 واجیا کوساینا 60 یکسانی نگاتیف نیف لور درجاهیه آبا وقبه 6 درجاهیه آدا 4 هفدانی نگاتیف نیف بون نگاتیف 12 أنا داجا جابا داجا وجابا دا جا وجابا ام دبینن دی تیره پای هبن دستکارم گوشه یا درخم از تیره که جوان بلابتینم لگوری کو ببین همان دستک دستکارم گوشه یا درخم سکارم بج جا با ام دینن دوسا دا آنگو بی آوای دا جا با میراجنه دینن دا دا جا دا ام وگریان ور یکسانی 12 مرد کردن. جبو چه مولو کرد؟ دا ببین همان دست پیک. دام گوشه اوی بحثانی درکن. جانا نابا. جانا نابا. جانا نابا ور خواندکارنو ام چی بینین و هر دو تیر خوا هفتیکن هر دو تیر خوا هفتیکن جبرگو هفتیکن انجام هفدانا وان صفر جبرگو
جانا ونابا هفتي كهبا جانا وجابا جانا هفداني جابا أمواني شانكن جانا هفداني جابا همان دەست پێک جوار هەیە 120 ماز بێ گۆشەیە هەن ناز ji ber bav şêste ev çi şêste vir jî tîk mase ango bû dirêjahiya cana hevdanî dirêjahiya caba hevdanî kosayna sih bille cana dirêjahiya wê cemnîn e dirêjahiya caba çara û kosaynê sihî kokasiya belavî duan ma ji min re cana divê sêgoşeya tîk de cana li gorî sihî cîrana wê ye angom bêjin kosaynê sih yeksanî cîran beravî jenê cana belavî jenê caba ji ber ku li cana digerim cana yeksanî caba hevdanî kosaynê sih caba çar el cem kosaynê sih kokasiya belavî dua bû do kokasiya li vir bû cem do kokasiya hevdanî çar hevdanî kokasiya belavî do ev vê re kurtibû sê û sê kokê de bûn sê hevdanî çar bû duwazdeh vîya way em gihan dawiya waneya xwe îro ta waneya werê min bên kêf û xweşiyê de spas ji ber